Sampun uyati ngareng atuh sang Warkudara hirika itu yang jagat karan uyati musabdi maring sang Warkudara janing sang Bima ya sabda nide yang jagat karan maring ide sang Warkudara jening sang Warkudara sang moraga putra luwih ide wong ring sudarmaning puragayan putra neka bawas su putra neka mulut wah patut pemargin idewone bakti mare ibu itu pemargin ni dewone sumeken mulut wah bakti mantu kering iaji mantu kering ibia mula nyana untuk laksana yang ide hidup ngantos mati itu pangsing idewa kekojar pina kesup putra nelanggan maring tekin araramu nak mulut wah uli nun itu nyane madan araramu patut idewa bakti apa buin subuh nemanguk nemadan paladra nak dini sumek kenang buin pangbakti ni dewanya Sudarman ni dewone bakti tekin emadan arama entau mula ke bawas pari tingkah utawi darmaning suputra manut kadi kecapil daging tas cera ceningnya nerang ijen janing tirata
kewaledenya ni dewa rumah sesumelang kayu di tepengan jantan apaan mani rasul kertuara nukrah mantu kering idewo nejani mani deh mapaice nemadan tirte sanjiwani pangurwat malau maring sangiang ngelapur dosa Ibu Aji munawutuhanu singsal pemarkin leluhur idewoneng nah ni tiwakang tirte sanji waniun madape maringatmu sangkali mogieu si leluhur dosa dosan leluhur idewone cenah jani nah cening sumkenang kayun ni dewone jan darimu nemadan tirtene ne ketipu mantu kening angan idewone kadieu punika lampah ide sang war kudara ing kering swarga